Mizoram College Larber Pol Buatsaih University College chuan an geography student third semester Zirlai tikha an semester kallai an suspend saka chumi baka chuan class representative le assistant class representative an CR te pani kha an college train an not chuak riap mai bokani engponi se hemi chungchanga hianin thil soi tam tak oma then khatin anti omlo antia then khatin ti om tak anti ni anti boka engponi se hemi chungchanga kan ngai dan te kan soi do ni o tichuanin ti hianin bengwarna lampang chuan an ron ti chuaka Buatsaih University College PUC Discipline and Campus Management Committee chuan nimin ni som pathum thakwa kumsa ni som ni pali khan office order ti chuakin picnic tura a huwa class an kallo awangin Department of Geography third semester te shrem an ni tho an tarlang Buatsaih University College PUC Discipline and Campus Management Committee chuan Department of Geography third semester Zirlai te chu September ni ko kumsa ni som ni pali a class banka an picnic awangin September ni som pasari kumsa ni som ni pali tangin semester kalmek an suspend sakbaka class representative le assistant class representative te chu an college tangin not chuak kini poni se hei mass bank a thlenga nia etiang hi azir tir tu din muna han dai taila ashil hai thlak dan tur zia le enga thinrim thlak dan tur zia chumo bengwarna thudon danin PUC a hian college code of conduct a khan college class minga picnic hi phal wania chu baka picnic awanga mass bank kha khapbur ani dini bokani engponi se college minga picnic ang chi hi an phalo na ri to khop mai ke ni pokan college kal na halo rei ve ta khop mai khati hunlai pokhanin an phal to chuang lova amaro chu ni lela ma chon no pangte picnic an lo chak ve thin bok nen khan ke ni te pokan picnic thawani o kan class ka picnic an ti thawa amaro chu hetiang lo zo hen ati the ni dik tak chuan ngai dan kan soi tan ngal me nge hetiang lo zo hen ati theya omje chu ke ni poha kan picnic tho amaro chu class mi ngang pot kan suak chong lo then ho picnic khanin maya mo ti chuan class ti boy chong si lo khan in rin ni a te poti theya hatiang khan emo sarkar chol class chol shim ni khawm ve boka hatiang ni tika han tap se ni turania emi Department of Geography Department PUC third semester Zirlai te hi tlem chuan ti mak ve de chu ka ti ni ge chuan tin heng hi kan ram mathlir te kan ram la roi tu tur te an la ni si chuan ngai to na chu kal thui deu chukati phim thuti tak dewan soyangin chakma u naw te chuan in le khan lo zir charan bang lai hen mo an ting deu khan kha theng khania engpo ni se hemi chungchanga hianin thu enge mo haum nol meya then khatin a student lampang lo tana then khatin a college lampang lo tana ama ero chu atunge dan bo chhejok mo chu apoi moin ka hria tunge dan bo chhejok an college no pangtenge college lama Thawktu te tikha ani college a hen lekha zir turin kan kala co curricular activities te po om thin reng boke college week ti te atiang sang kha hom ve thin ani tin inter college sport te po om ve boka khatiang sang omanitin kalo soita kang khan picnic te po lo cha kom ve thin te me umai amaro chu kan cha khani po in hetiang zong lo hianin ati thei dan kha chu om ve bok ani chu tichonin hei hian en taila tichon hei office order ania the Discipline and Campus Management Committee PUC held on 12 September 2024 in the Principals Conference Hall resolved that the following disciplinary action will be imposed to all the third semester students of the Department of Geography who have violated the Code of Student Conduct number 18 class picnic and mass bunking of classes on 9 September 2024 Monday tinia engponi se chiang tereng chu hei an Code of Students Conduct an neya hemi shareng chung hian khang student te Zirlai te kha an lo picnic shim boki adik lowin ka sia all the third semester students are hereby suspended for the entire semester with effect from 17 September 2024 tinia kumsani somni pali September ni som pasari tangin suspend an ni tinani chu the zone class representative le assistant class representative te chu expelled from the college with effect from 17 ni som pasari September kumsani somni pali tang hianin class representative le assistant class representative te no chuan ni bokani expel an ni tinani poni se oi khop mai tiro tizon hei kan en hi Code of Students Conduct ti chuni tane 18 na a class picnic tinia the college strictly prohibits class picnics and outings any party or group found acting against the wishes of the college will incur a rash penalty including fines and suspension ini hei than kha chonin kan English straight dan te lo dik lo te poni mai theye fine le suspension chi ain zia wang khianin fine le suspension ba kan inject si lova enga tinge an no chuanga tinge
semester an cancel sak tiang chi te aron ma amaro chu khami ma zong khan lo en taula ki harsh penalty shemna na tak pe kan ninga ba ka I poisa choi tiran ni bok theya suspend the ni bok ti kha aron soi ni harsh penalty ti a khenin enge tel kan thelo chu wang chonin fine le suspension ti ringothi lo mulian lo taila harsh penalty ti ki omani chuanin tunlai thang thar ti a hianin inzir tir ngai ka ti ta ka chu ayo paza na he ni ayo upa te za na hi abo to lut tuk ringot kan thang thar te hen it's my life khovela num to nge ka shelo ei himo ka thiam ve to kani ka tha ve to kani ti mindset pu ayo upa te enga ma ngai lo hi anon suak ta fo mai hi thil poi ta kanin ka ria grassroot atangin heta elementary tangin inzir chho tir ngar hi kan ngai viawin ka ria ingpo ni se class picnic alo chuak te hi chon semester khachun badon ania third semester ania fourth fifth semester an re exam le theinga amaro chu exam to paper chu tamto viaw don ani chuta an la thulo phei chon mo thum chungin college chen chau to don lo tinania then kha chon a poi khopang an tan chon amai ro chu hetiang nga order an kalpui hianin mitam tak chu siam thadon an ma ni nge po hianin mu chuak rum in ka ringani izong khatun tum video chu ni photo se